Gorka Ordin naiz, Biel Grupeko marketing arduraduna eta alumni ikasle sareko kidea naiz. Enpresa administrazio eta zuzendaritza gradua egin nuen Mondragon Unibertsitatean eta horren ondoren marketing digitaleko masterra egin nuen. Eta graduan eta masterrean zehar modu dualean egiteko aukera eman zidaten ikasketak eta praktikak uztartzeko. Eta horrek izugarri lagundu dit lan mundurako lehenengo paus hori emateko. Eta alumni sareko kide izateak unibertsitatearekin harremana mantentzeko aukera ematen digu. Eta niretzat oso interesgarria da beste ikasle horiekin lankidetza aukerak sortu daitezkelako, baita gure artean gure esperientziak elkarbanatu ahal izateko gunea delako. Ni Eider Uribarri naiz. Ikus-entzunezko komunikazioko gradua bukatu nuen 2009 urtean eta gaur egun nabil Pausoka ekoiztetxean community manager bezala zehazki goazen telesailan. Gradu honek asko lagundu zin batez praktiketako garaian Garbinekan Euskal Herritikan kanpo nitulain eta bertako irakasle askok lagundu zien Madrila juten eta honintzan Elterrateko ikastetxean Leitmotiv saioan eta La Resistentziako programan produkzioko laguntzaile bezala. Eta horrek lagundu zin asko gaur egun produkzioko mundua eta ezagutzen eta bertan lan egiteko indar horiek ematen. Soy Mikel Zabala, soy exalumno de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, hice grado en Ingeniería Mecánica y posteriormente hice el máster en Ingeniería Industrial y actualmente trabajo en Madrid como USMCA Trade Manager y calidad de producto proveedor para Bombardier Industries. Cuando terminé los estudios del máster, yo estaba trabajando en Ikerlan haciendo el estudio y trabajo a la vez y me surgió la oportunidad de ir a China con la Corporación Mondragon, con el Departamento de Internacionalización, que fue gracias a la red de alumni que hubo en aquella época, que se me facilitó mucha información de manera directa, contacto directo con la empresa y me ayudó a dar este paso de una manera bastante rápida y me ayudó bastante para tomar las decisiones en cuanto a mi futuro profesional.